pozdrav svima, dobrodošli još na epizodu Republika Srpska gameplay. Danas ćemo malo, kao što vidite, igrati Hitman Blood Money. A misija po imenu Dance with Devil za nas danas sebi trebalo da predstavlja velik problem. Evo ga, Dance with the Devil. Ples sa đavolom. Anthony Martinez, Ivana Kathleen. Ili Kitline. I'm not sure, but... Vidite, sad ćemo da uzmemo jedno dječje oružje. Oružje za fine dječake. Ne mogu praviti ovo staklo. Zaje drugove svoje. Čitoj. Ja vidim na što se trošim. Municija. Sad ćemo ovdje da uzmemo odmah videotape. Zvani sellotape. I vidite šta ću sad njemu raditi. Prosuću mu creva. Nemojte se nikad ovako ponašat ko ja. I djeco, nemoj slučajno da bi neko radio u realnom životu, inače ćete imat problema sa čeka Milanom. Poslije što ćete imat problema sa mnom, nego ćete imat problema sa zakonom. Idemo na top floor. Jao, kako osjetlo. De. Što bi Sergan rekao. Evo nas u raju. Skontao se. Sad ćemo mi da vidimo šta zanimljivo ima pored raja. Pa ćemo u raju. Ovdje se nalaza oni. Uvi dobrog laptopa kad bi ja ovo imao. Uzeo je USB stick. Samo da vidimo. Gdje ti je USB, sine? Nema USB. Oseljaka. Mati draga, šta je ovdje na stolu? Ovo su neke tijete. To nije za nas. Vidimo šta se nalazi u ovome. Dragunov. Aha, to je onaj snajper iz prve misije. Ja sam ubijeđen da je ovdje bilo još jedno oružje. A sada me ubijete, ne mogu ga naći. Idemo. Što neće vrata da se otvore? Ovo je naša meta. Šta je imala? Desert Eagle. Šta je ovo? Stiletto, šta je stil? A nož. Sad ću ovog zaklati. Šalim se, uzet ćemo M4. Čuj mene stiletto, ma to je stiletto. Razvalijam motor. Sad ću raskantat mašinu. Ja ovo previše sporo prelazim, da ja malo požurit.
Si gore, racija upala. Šta ti pucaš, jeli? Govedo jedno zlo. Joj, mogu da se obučem kon. Da plaš djecu. Vidne, boji se. Je, evo ga, ovo ja mislim moram da uzmem. Sad ćemo da otvorimo. Sad im ko puca. A ti pucaš. Pogledajte kako sam oružovano iz Call of Duty-a. FN 2000 holster. Ovdje piše. Mislim da se u Call of Duty je drugčije, ali nisam siguran. I sad, pošto smo ovdje bili u raju, pretpostavljam da idemo u pakao. Vidite me, ja sam lijep. Šalim se malo. Vidite šta vam pričam o ovom oružju. Fino, ko da ništa nije bilo. Sad moramo čekat Liv da dođe iz pakla, da ja malo probušt akumulator ovoj limuzinci. Ovoj dojci naravno da ću izbušt akumulator. Ali njihov akumulator ništa. Evo nas u paklu. Pakao je ovdje nešto najljepše u igrici urađeno. Ovaj zove drugove. Pogledajte kako je ovo urađeno. Sad ću da vas pobijem. Nabaću ga na ove rogove. Šta je imao? Šta je ovaj M5? Ovo isto. Isto oružje koje ja imam. Uzet čaraču. FN. Oku. Pa ću malo prekidati trenutak dok se ljube, hoćemo. Ali na lijep način. O, pusti je malo, vidiš da sam. Sad ćemo da idemo. Tako. Pusti malo žena na miru. Da popije pivu. Raskantali smo, bravo. Ovdje sad ću ja šubeknut negdje. Znaste, kada čitav život živite u paklu, onda umrijete u vodi. Moj, uvid ribi. Može li se ovo uzeti, da ponesem kući? Ne može. Mogu uzeti u viljuškar, naravno da ne mogu. Ne mogu nije ovo razbiti. Što je ovdje? Ništa. Posebno. A što neće vrata da puknu?
Vas imeneš. Zašto li uzazao? Sad ću napisat nešto. Ružno pišem. Sad sam moramo izvući. Pogledajte pored kakvih limuzina u čem sam moram voziti. Ja se moram u ovom prokletom kombiju voziti pored ovakvih finih limuzina. Evo, Total Kill 40. Ja to ljudi, to je to za ovu epizodu. Ako vam se svidio Ako se svidio ovaj video, podijelite, lajkujte, šerujte, podijelite, lajkujte, subscribeujte nas. I vidimo se u sljedećoj epizodi. Ćao!